Kaseng Hinyo Tribute Council Shillong City menta kalai tri ujliu R1000 R4R kala lej ban bodar khas hau executive member jongka trade and water resources ka Khasi Hills Autonomous District Council uba rangkansai kharbuki bandawa badiban pinsange mardor ya kajing ai trading license ki barjala Habakran Bekila Pathai Kubor, President ke HYC Shillong City, Uba John Lingdo Ulaong, Kajing ai trading license yakibana bar banle wholesaler, Habala la ki Khasi amla ban pediang. Uba John Ulaong, Bashisin bala a yaka trading license na kabanta ka wholesaler, amla ban pendan kam de ki wei pat ki jait kam. Ula mahamru iki para Khasi bakim de ban IY ki dukan jongki shaki barjala. Naklian jungi kum kaseng mutak sing hayo kendu ian joka triat bakar karbuki nak bentar ya keren mat lor kejing ya kejing lisensi kum barjala ini pagi non prepat akan dikelar kan kum kaseng ngilai nak kuar nak de keren nak kuar menclaru entar nak pon keren biang iya kejing dan yo dan kejing peteng kejing air kejing lisensi barjala mar kumbengi hakini kuar di pementang i baki Khasi gijongi kila haki bubun kilang kila na ban chimti ya kikam kan halu nakalian kita wholesaler na kilang kan kikam contractor na inom nyakran industrial unit dan nyakran hati dukan hotel dengan kilang jungi labu ya kejing dawa ka jungi ba debut persengan modor ya kejing ai pembesan kalor pi kita nomor ni iba kumbalong mentah kajing ai trading license ya ki gale wholesaler Khasi jungi bun ki balala benda ndrei beling nang ai lap sai burin apa habis bat kontrak service bun Khasi jungi ki ba dia kontrak service ndrei beling nang ai lap ki benapa bat kajing ai lap ki benapa kelak penduk kam du jam bat kelak penduk lap Khasi jungi bon ki langsung makan kapur ka kalak i kapur kelak biang ba yin ya kentiu para Khasi yin ailat para Khasi bat yin chimti hi kam di jam hakaji halak jong kari halak jong kari mungkin punya ya ke bisnis kaki bubur gitu